wako kusagati na wako atungu soka rambo atekereza ko naulia yobera rasta semena lu ni plani za kwegereza bashitse reve tora kwakiri apos paste n'abandi bose na revera muri wicaye semena amina ariko ndadese ukikole ubonye wala sikifu sigeze turangeza kusubiza niba lisenda kuzamurika sima uyimanuri asiga ejo abayobozi muzo guhindura ko dukeneye muziki ¡Vamos!
Kristo mwokozi wa maisha. Mwite mkagawane unashani kicheki kwa kicheki. Sawa. Usipende maneno
sura ya pili